Thabarĩ ya gũkũngũĩra mambura ma mĩaka 20 ya kĩama gĩkĩ yambĩrĩirie kĩroko gĩa tene, atongoria kĩama gĩkĩ makĩoha thabarĩ nginya Mombatha. Mwena wa Mombatha nakuo meharĩrĩria mothe makĩrĩkĩrĩra, munini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM akiuga ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie. Personnel that we have been able to arrange and facilitate are in thousands. Kwa hivyo hata mtu asijaribu sisi kwanza our own inspectorate and then security wameletwa not just from Mombasa, but we've got security personnel from all over the neighboring counties ambazo kwamba wameweza kufika. Kama vile mnavyoona tayari pasha changamka, na hii ni kuonyesha kwa damu ya baba na spirit ya baba is still roaming around, kwa sababu alikuwa ni mtu amependwa na watu wengi sana. Baba alikuwa ni mtu wa kina mama, vijana, kila mtu. Kwa maana unaona sehemu hii imeweza kuchangamka. Kina mama tumeshajipanga na tuko tayari. Kama mnavyojua baba alitufunza hata ukaamshwa saa 7 usiku wewe uko tayari. Arĩa mabangĩte gwĩkinyia mambura-inĩ maya makiuga gũkũngũĩra kwao kũnene nĩ kũririkana mũtongoria wa kĩama gĩkĩ nĩwe Raila Odinga, makiuga kĩama kĩrĩ na hinya mũingĩ makĩria. Ni bahati mbaya tu vile baba Raila Amolo Odinga hatuko naye leo, lakini wale waliokuwa wakidhania kwamba kifo cha baba kitafanya ODM ikufe, nataka niwahakikishie kwamba ODM ndio iko imara zaidi. Chama cha ODM bado kiko imara na saa hii kitazidi kuwa na nguvu zaidi, kwa sababu baba aliwacha wanafunzi wake ambao hao ndio watalinda na watachunga na wataendeleza yale yote baba ambayo alikuwa ameanzisha katika chama hiki. Kahinda-inĩ kau magĩthiĩ na mbere na kuuga kĩama gĩkĩ nĩ kĩharĩirie nĩ ũndũ wa ithurano nini ciũkĩte. Na wale ambao wako na tashishwi ya kwamba chama cha ODM bado kiko na nguvu, tunataka tuwakaribishe katika ule ushindi wa zile chaguzi ndogo ambazo ziko hapo mbele yetu tarehe 27. In 2027 ODM aidha itakuwa ndani ya serikali ama itakuwa ndio serikali. Mambura maya mabangĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na kũrĩkĩrĩra mũthenya wa Kiumia mwena wa Kilifi. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi.